Marija. Gdje se skriva? Ja mislim da ima u frižideru. Da ti radi da kumara, koji je on bio, ovako daleko. Kod Grabovca, onaj bunar, ono po cestu, ona glavna skočila u bunar. To je praćni šuntu, on bi to kazaiva. Da je skočila sa posle Šušnjarove glavnja u Crnovac kod onoga Grabovca. Onda, onda oni bit će 28. godine, on je u Francuskoj bio u Livonu, onda dotra kota, onda ovaj Baraban bio 42. otišao onda u partizane, pa da on onda šunti dosađiva, da mu kota ne valja, nije onda sovac i kota, sovac i kota, razumiješ? Pa bilo je to cirkusa, pa baš smo mi to nedavno ovdje govorio u zidu, da nego uveče dođeš, falo bi nam svašta na pamet o tomu, eto ti, interesantno. Onda bio je jedan Niko Vežin, od dole stoji njezin dit, ili pradit, to je data za onog Antu, onoga Digara. Onda bi on, ko se pusti ženskoj glasi, uvijek u napad. Razumiješ? I baš ti kvaka dosta. Evo, a onda hrckavica mi nije baš najbolja, pa onda i to sve tomu Treba bude. podmazat. Podmazat je, malo ćemo slanini. Evo ja ovo te, pa doćamo.